La qoddisa ma dawna la tawna ċans inselmula l-povra proxmu sakemm bil-kamra mortuarja fej qatt ma rajniha because obviously ħarġet fit-debut shrink wrapped fil-asserti xi libda provi li kien bieġu fiha nimmaġna li but ma tawna libda sodisfazzjon. Ex-tqarret ma' Net News Caroline Kurmi li ftit tal-ġimgħat ilu tilfet lill-omma wara li kienet pożittiva għal COVID-19. Hija esprimit magħna rabja l-fatt li meta sfortunatament omma mietet kellhom biss 3 sigħat ċans sabiex jidfnuha. Li meta hi mietet tawna 3 sigħat biex literalment narmuha mhux nidfnuha. I'm sorry. Within 3 hours kellna nidfnuha. ċemplulna u jekk ma nagħmluhiex aħna jidfnuha huma fil-komun. Caroline stqarret magħna li ma li waslu l-qraba ċ-ċimiterju lanqas laħqu d-difna tommhom. Sakemm inżilna daw kienu diġà din nisluha fil-qabar. Ġri anke l-qassiet baqa' bħalqu miftuħ. Litteralment l-qaxġurdin ma tarmijek. Din il-bint għaltinna li omma kienet b'saħħitha minkejja li kellha 86 sena, tant li kienet tgħix weħda u anke s-suq. Il-messaġġ ta' Caroline lill-awtoritajiet huwa wieħed ċar, il-gvern għandu bżonn iqum fuq tiegħu. L-awtoritajiet qabel ma joħorġu ċertu affarijiet they have to see everything through, mhux kemm jaqbdu jfajru. U għandu bżonn iqum naqra l-gvern, I'm sorry. Għandu bżonn iqum naqra because in-nubli tilgħin mhux niżli. Xerona De Bono, Net News.